Se ke seyalemoya sa bokgwari kontinenteng tše šupa tša lefase ke yona Bui FM mo go 82.12 MHz re ekwa bose ba tshedimošo ya makgethe. Thobela sanibonani molweni abusheni nda bonjour realocha. This is your favorite interchangeable host, the one and only Bui, the poet of ages. Ba mo tseba bile ba mo rata ba re ke Sir King novelist wa England, the silent Shakespeare, poetic simplicity inside Lundwetse. Re la shitja radio station e hlwahlwa, the best, very best radio station in 7 continents of the world. It can only be Bui FM at 82.12 MHz. Ka gona re e kwa bose ba tshedimošo ya makgethe ka ge letšatši la lehono re tlabe re na le moeng wa rena yo le gore ke rakgwebo e businessman yo ka leina a tsamayago e lego bokang wa Chabalala. Ka o rialo re a mo amogela gona mo Bui FM. Thobela mhlomphegi. Thobela monna gešo le batheletši ka moka ka mo Bui FM. Thobela re thabetše go ba le a nna ke thabetše go ba le lena monna gešo. No ka o rialo ke tlo kgopela ge le ka no ke tsebiša gore batheletši ba tsebe gore ke lena bomang le tšwa kae gona ka mokgongwe. Alright, ka lebitšo ke nna bokang Chabalala, ke tšwa ana mo Polokwane mo ga borena mo Limpopo. Alright, e kwagetše ka re šetše le tsebišitše ke rata ge re ka thoma ka go lebeledišiša dilo tša go tshwana le di-life goals, di-expectation tša lena ka ge re tseba gore le ra kgwebo e hlwahlwa ya kgwebo e bitšwago Bokang Transport Services. Ke bone le nako ya malobeng mo e le gore o le šetše ebile le tsebišitše taba ya gore le tlo dira le ushering. Jalo be nka rata ge re ka bontšhana gona mo gore kgwebo e ka bo yona e tlile bang megopolo e lebile gona ke e feng ge re ntše re bontšhana mo poleišanong tša rena. Alright, ya Bokang Transport ke thomile ke sa ne le ngwaga ke dirile ke sa le 13 years. When I started the company, I started it with the vision of touring or traveling. And then I did have the vision of traveling as well. So I get thoma ke bone ka mokgwa and then ka mafapheng a ushering. When I started the ushering agency, I started it ka lebaka la ntwe la gore okay, now re lebeletše mo ga borena a gona mebereko e mentši and go ne ba le gore ba sokola and ba ne le ntwe la gore no go sasa e nkare ke re ke thoma selo se so se ka se tšwele pele ba e nkare ke re ke dira ka mokgoki a gona ntwe le gore nka e dira. So the vision of ushering was gore ke create mebereko and ke create mebereko ke kgone go thuša le ba le gore ba palelwa ke go humana mebereko ka ntle ga Limpopo ba le ka gare ga Limpopo. No ke tabe e botse for the fact ya gore ya re šetše re tseba go ne le tlhokego ya mešomo mo le gore ba le ka ge le bontšhitše gore batho go tše le gore ge ba lebelešitše taba ya go dira di-business ba naganišiša gabedi gararo mo le gore ba bona o ka re ge ba ka e thoma go tše le gore a e tlo atlega le gona ge ba ka e dira go ne dilo tše le gore di tlo hlokagala gore ba kgone go itšwetša pele. Jale ge re hwetša re na le batho go swana le lena le kgona go dira gore taba ya mešomo e be gona e tloge e fa tlhohleletšo e kgolo gore go ba le gore le bona ba te hwetša ba le seemong sa gore ba ka nyaka go thoma dikgwebo, especially from a very young age. E be taba gore ba hwetša inspiration ya go tshwana le gore lena le ile la feletša lebile le yona lebile la tšwela pele ka gore le dire kgwebo e le gore go bjale re dumela gore ke engwe ya dikgwebo tše le gore di tšwelela gabotse lefapheng la yona. Jwale ka ge le šetše le bontšhitše mo gona mo go Bokang Transport Services re le gona mo go ushering, e ka be le gore ke dilo tše di feng tše le šomanang le tšona, dilo tše le gore batho ge ba nyaka your services ke be ka tsela eo ba ka di expect gore di tlo ba gona ka mokgwa le gona le šomang ka gona. Agora as
we deal with different clients and only di-client tse le gore di nyaka dilo tse di different from other clients. So what we do is that whatever the client wants, we make sure re offer and re get ka nako. So ke yone le gore somehow we also deal with those kind of things. So yeah, ka mokgwa le gore nka bolela ka gona gore ntho e client e nyakang re tlo kgona and re tlo leka gore re kgone go ikhumana ka ge le bontšhitše ka mokgwa jwale ke no ke botšiše on terms of di-client gore go kgwetša le gore go ne client tše itšentše le gore ba ka be ba nyaka service tša lena e le ka ntle ga naga gona tshepedišo e ba ka tsela e feng? Unfortunately ka ntle ga naga a nke re offera di-service ka ntle ga South Africa and we mostly operate more South Africa. Ya kwagala ka re o hwetše le gore ge ke bolela ka yena tsele o e ba le gore go ne badudi ba ona mo Africa Borwa go bakeng ba ile go gore ba nyako e hwetša ba sepela goba ba šomiša Bokan Transport Services gore ba tšee maeto a bona a fapaneng go ya dinageng tše itšeng jalo ka tše dingwe tša tše dikgwebo tše di gona e fela ka ge lena le bontšhitše gore aowa le beng mobu ke lena ba ile gore le bereka le naga ka bophara fela ge e le gore re lebeletše gore ka lengwe la matšatši ge go kgonegile e tla ba gore tabe e tla phethagala gore le naga mabapi ka gore yalo difficulties goba tšona di-disadvantage ga mmogo le di-advantage tša kgwebo ya lena e lebile le yona bobeding ba gona go transport ga mmogo le go ushering. We are having difficulties of growth as well. Remember gore company nngwe le nngwe o e dira a o no tsogela ka go gola and it's hard gore o raise a company up, especially go tseba gore o dila ka company le gore a lot of people struggle to do or a lot of people struggle to think of doing. And as much as o santse o tseba gore ke rena ba bantšhi mo nageng ya borena gore e le gore batho ba bantši ba e di right. So I cannot say what it's a competition or what, but we really do struggle and I did also go through the same thing e le gore batho ba bantši ge ba thoma ba go through on. So I really did struggle to grow and today I cannot say what I've reached to that destination, but all I can say is that I'm still going to the destination that I'm wishing to go to. Le sala na mo pele ga le ka bolela di-advantages ke go sure le tla na pele le beleišiša go ele ya di-advantage gore kgodišong ya business ya lena le gore le ke le kgone go e tšwetša pele ke feng mo le gore batho gantši ge re lebeleišiša re focusitše gagolo mo go tšona di-disadvantage oba di-difficulties le di-advantages mara go hwetša e le gore ge re tlo tla go le fapa la go godiša goba growth le maintenance a se mo le gore dikgwebo tše ntši ba tlogo ba tšwelela gabotse bjale be ke nyaka le yona gore nke o e lebeledišiše ge ntše o tla bo re fa di-advantage tša business ya le. Okay, what I can say is that le gona e nyaka re lebelela gore o dila le bomang as well. Because a lot of people forget or don't know what we do come across challenges of marketing wise as well, let me just say so. Right, and Lorna, we do collaborate with people whereby when we collaborate with people it's about okay collaborating so o khumana motho a no collaborating le ena a go isha fast so kana lo re e re ka blind and collaboration lo wana ke yone ndi hore ke ska hle collaborate le batho ba bantši due to because hore collaboration isha motho fast and
o bontšha motho weapon e le gore wa e bona, it's actually something e le gore wa e tšea a e šomiša. And le ona ga e šomiša, o e šomiša recklessly so. Yeah, instead of going with the pace of the vision that you were seeing. So ke yana le gore lona ya re kawata at this point. So ke kgwebo tše kae tše le gore le ile la kgona go collaborate le tsona ga mmogo le batho? I've collaborated with 100 transportation companies in the whole of South Africa. Right. And then I think I also did outside South Africa as well before in 2023. Whereby I did have people that I collaborated with in Mozambique and London as well. So I did stop the outside border collaborations due to because I didn't get much clients outside South Africa. Yeah. So in the gear fasinyana guy not a collaboration outside the country. And then as well as South Africa, like I said, it was 100. So yeah, I did do a lot of collaborations. Yeah, correct. And so le kgonne bang gore le feleletse le bile gone as a business ka se sebaka ka re ka go bontšhitše gore go ne dikgwebo tše e le gore go hwetša e le gore di ba boima gore ba ka di maintaina go sa kgathale gore ke kgale go tloga neng goba go iša kae. Jwale re nyaka go tseba gore na go e maintaina le ile la kgontšha ke eng goba la kgona go dira ka tsela e feng gore le feleletse le bile gona le ka fela letšatšing? All right. Maintenance is actually through the mind, right? As much as on a vision of an entrepreneur or to maintain a company. So and a lot like I say, or bono leona gone lori account and all bona o ne le pono ya bara kgwebo o santse o tseba gore okay o nyaka ga se ka ra company wa nyaka ga se. So it was also hard for me to maintain the company 2 years ago. So like I said, when you have the mindset of business, you also know what okay, maintain a company. And then one thing we also need to know is that maintain a company. But then the mind is the first thing. Before I hope I'm understandable. And so level business na ka le kgone go maintain se sebaka gore what are your accomplishments regarding it and even to yourself? Okay, like I said, I haven't reached to that goal, right? And I'm still building the brand. I'm still building myself as well. And I still give fihla mo ke gore ba ka mo go botse gore nga fihla ka go ya kwagala ka le rialo. And so go ra gore e tlanye gore re dire gore le rena le thuše gore nke e tswelele pele le feleletse le achievile the accomplishments tse le rata go bona le di fitlheletse the objectives. Jwale ka gore rialo re fihla bofelong batho ba ka dira jwang gore ba kgokagantšhe le business ya lena gore ba kgone go šomišana le lena ra gona in terms of having interest? All right. Vokan Transport Services is a company that is based in the province of Limpopo. What they can do is that they can visit our TikTok page. It's at Vokan Transport Services. And then same as Instagram as well. They can visit those pages and then bahono bona. If bapala go rukhmana bakar phonela on this number 071 398 3837. Molo ba ka gona go rukhmana ona. Go ka tlisha tlhoseletso go ba ile gore ba ka rata go bona le bona ba fihleletse kgwebo ya go tshwana le ya lena le ka ba rela la reng kana metsotso e shaletšego? What I can say is that believe in yourself and tshepa gore o dia selo o ka se dia.
and o se kwa theletša lentšu la ka morago le go botša gore no o ka se kgone go e dia ka lebaka la mengwaga a e re selo. Like I said, ke thomile ntwe ke ne le 13 years. Oh, it's actually less than 13 years. Ke thomile ntwe at a very young age, and when I started this, like I say, I had a vision. So everyone has his own vision, and ha ne le pono o tlo bona gore okay pono e ke ne leng yona nka e dia. So like I'm saying gore a ka kgona go e dia and without listening to anyone. And remember gore ka moka gantši khumana re hloka support ya mang le mang. Not everyone is going to support what you do, right? So and what I can say is that support yourself and then till you make it to that destination. E koretse mo ngaka ka rialo e ba ge re fihla go felong ba lenaneo la letšatši le gone gona mo FM at 82.12 megahertz ka re e kwa boseba tshedimošo wa makgethe re tlišaite go lena bokang Tshabalala ga mmogo le go bašomi mmogo ba lena ba bokang Transport Services and Ushering. Re holofela gore batho ba tla dira ka bojotlhe ba bona gore ba ikgokagantšhe le lena gore ba tle ba kgone le gontšha gore le tswelelele kgwebong ya lena ka ge ke rile re ka rata go bona le go kwa ka lengwe la matšatši le ba bang ba dikgwebo tše e le gore di tlabe di le maemo a godimo ka gore yalo ke ya lelaela ke re Modimo Kgotso a be le lena ka moka le tseba gore ke stiši sa rena sa mmamoratwa e le go yona Bui FM at 82.12 megahertz, the very best radio station in 7 continents of the world. E kwa bose bja tshedimošo ya makgethe ka rialo re le šia ka koša e monate molodi ona wa Oskambo ge a re buka le ipshine ka ona e tsebo gore ke le rata rati